abebembezi omurembo rwa Fort Portal nibagira ngu irware rukure ryine ebizibu byingi kandi nibateekateeka ngo abucuru kukwataho bakatandika kukora emirimo muringo gwa gadebengarye ekitumira amagara g'abarwire bingi gaza harutezo nangwa n'abandi kufa abukubuli in a space of leadership, a director wirwaro, administrator wirwaro. Habwake bintu binwe bitaito kurugirwaho n'abantu ferekero obwomezi bwabo. Habwake bitarukukorwaho mali. Beto Mujungo ryo mwezi wa Meya habwo rurembo rwa Fort Portal nagira ngo biri kugenda omisha hirwa reri nibashasha mununga nkabebembezi. Twino bujunanizibwa bwembaganiza kurora ngo buherezo bwibwa abantu baitu ba Fort Portal abantu baitu ba region yona nibakozirwa ruri twino bujunanizibwa bukorora ngo batungo buhereza obunyakusemeriro mu irwaro. Joseph Mashunkor Meya habwa Fort Portal North Division we nagira government ine kwemereza abashaha abo bona abineza clinic zabo okugumana bakora mu marwariro gayo. These are the people who steal government drugs. When people go there they refer them in their private clinics where they're overcharging them. So the government, so the Minister of Health should have a policy, should make a policy of banning doctors who own private hospitals from working in the government hospitals. Ebigambo by'abebembezi abana bijaho bwanyuma yo mweshongozo ruranganwa mu cyanga cya Toro Moses kigambara rukufera hirwa reri kandi abantu nibagira ngo hirwa reri taramufireho mubwire kuburokira lebi nazibubi nikemanyisaboli fano herako so cooperating munsi mbere kugamba mpaka kwija kutunga ubuherezo burungi ngwene kuboino womanyire. It has to be a free state. Ngo whether nyino umanyire rundi timu manyira mu irwaro ninkamu nintungo buhereza whether nyine sente rundi tigine sente kufa kwa kigambo have issues of negligence which must be investigated. Aija kubafoke as a sacrificial lamb aija foke kihongwa nka Yesu such that abikyokorora abantu abandi ababene bagenda kufa mulingo nkogwa kigambo ahayizire abira ryo mu mberambi abandi bakabini bagamba ngo shock abira ryo mu shock abira takubasa kuba kushemezwa namazima abira yine ecyenda kibire cyesibiri konkabira ryo mu mbere takubasa koraki kushemezwa. So twagezeho kugira ngo tukore bahike ahabiri tukwasa kumushemereza unfortunately tiyabikaho niye kati oli bwavayo n'avumirira abadokita n'avumirira emirimo gye bakola kiba kirabika bubi nnyo kubanga abasawo bano kiba kibamala amaanyi ag'okukola ekirala kibaleetera n'okutya kubanga kati bwe muvayo ne mutandika obbavumira kitegeeza nti bye bakola tebiri mu mugaso ne basoma tebiri mu mugaso kati mwe mubavuma enkya bagenda kutyo bakolako n'okutyo obulamu bwabwe. Omukwezi kwa mukago omwaka oguhira omuhandiiki w'entuura habwa minisitule y'ebyamagara Dr. Diana Twine akataya irirwa rero kandi yatabukira abashaha babire baguhindwiremu mu z'okwihaha abantu sente otireho no kubohereza omu marwariro gabo okwenda ngo bakatunga mwaka sente. Some people even pay there and they are brought here. That one I know because some people have told me. Some people pay in their clinics. They pay in clinics for Caesar or for hysterectomy or oophorectomy or herniorrhaphy, whatever. Then, when they have finished paying the other side, that is unethical and that must stop. Konka we Reverend Chintuwire Muhangatenyo wabireho meya w'ururembo rwa Fort Portal hamwe na Haruna Kibirango uri chairman wa Democratic Party habwa district ya Kabarore nibagira ngo obuzibu n'obukirabe kirungo abashaho tubakufa habarwire government nayo tekozire cyangwa okora umurimo gwayo. Irwaro nemibaziye kumara teriyo irwaro mu abasaho abarukumara tebalumu abasaho abakabanya kulumu nabo tukubitira kimu nibajiwaha nyondi kaiso nkarware rino nagenda mu irwaro lya Buhinga kunjanja berino nkasanga omusaho wa maino abantu abalba mu ikaliro balba yingi muno namuganyira abantu nka 50 kurana bakorwaho umuntu omu eddagala terimala kino tukikiriza bana lingenzeke Buyinga n'omulwadde n'anfaako ng'eddagala eryetaagisa twali tuyina kulituma Kampala omulwadde amaze kutanda ennaku 3 eddagala tewaliwo abasawo kujja okutuuka ku bulwadde ng'eddagala lyetaaga dijjawa
baba bagenda okugula eddagala mu pharmacy e Kampala omulwadde n'akutuka. Amakuru aga gashakwa Jonan Tusingwire.